Bote na bino nyonso lelo toza mukolo ya esengo ya témoignage na ibisaki bino kwe na zuwa kisi ya diabète papa oyo bozo mwana garçon oyo babotie na maladie ya diabète maladie wana etungisi mingi oyo bantu oyo balobi ke diabète oyo akobota maisila kate lelo na ibisaki bino lakisaki si wana onesha dawa leo miko quest mina toke Kishasa mina ambia bantu bote ya Kishasa ke mina nende quest. Donc hapa mina fanya mambo ya nguvu sana hapa kwa senyo ya diabete. Mina ponesha diabete panda 22 jours. Anakamati hii dawa kuyere asubuhi, kuyere mangaribi, kuyere na tongo, kuyere na pokwa. Diabete na ye ya kobota ma esili nyonso. Mena pona bino bokoko yoka mungongo na ye moko. Akolobele bino na Swahili. Parce que naza na est. Avoir le bas, bozo numéro n'engageza plus 243 81 072 93 23 plus 243 81 072 93 23 na koko tinde la pe bino kisi oyo na poto wana na DHL bien na Lambert de Paris lelo ya témoignage eza mukolo ya le 3 deuxième mois 2022 le 3 deuxième mois 2022. Où est sa politique? Où est sa traitement? Eh, boy, hein? Sida 32 jours et 6 lignonso. Diabète 22 jours et 6 lignonso. Toko kosala nini lisusu. Mena bino kanyaka boko nina ngaya kaka na Western Union. Na tindeli bino kombo na ngabo tindenga kanyaka na Western Union. Ngape na zuikisi na tindeli bino. Bon, papa, habari. Mina kufansia nini? Eske unapona na diabete kweli? Diabete napona. Utambia bantu nini? Tanza kula na sukali? Niko anja kula na sukani. Na kwa nini diabete ni kuwa kifua niuma sana. Unaanza kuyola sana. Vyote vile. Vyote naanja isha. Eske unakula na sukali? Eske diabete yako inaisha kweli? Inaisha bien. Unaanza kula vile vyote vyote. Unaambia bantu nini bale bego banakatala dawa yao? Courage watu wakuye. Na sema courage kabisa, dawa inaniponesha, nasikia manake mwili iko vizuri tangu nizaliwe diabete ilikuwa nisumbua. Nilitembea Kampala nikatunziwa vikashindikana, kiwanja vikashindikana, lakini kwa siku hizi hapa nikasikia daktari anatunza vizuri nikakuja. Kanitunza na nikasikia. Bolo baka kena lo baka mingi.